Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Otur. Tak, ne oldu? Men nechta Norvayni, ularni olib keldim mana. Ha. Haydovchi. 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 Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ne oldu? Özü köp orularmen geldim de. Ha. Sklerozumda unutup aldım aytayın. Skleroz. Ha. Esti almaysan aytkanımda? Yok. Ha, yaxshi. Hazır qanday? Уже жақсы. Yaxshimi? Жақсы. Şaş taldırış gerek, andan da yaxshi. Ошоны айтайын деп Aha. аткам. Естедим. Yaxshi. Gel, hayattan geldim. Shuydan. Ha, atım kim? Erden. Ha, niye oldu? U dal boru. Dağım oldu. Hazır qanday? Yaxshi. Kameraga qarab чүйүктөргө салып айтып коy. Бул атага келип, дарыларыңыздар жакшы экен. Бул жакшы болуп калды. Yaxshi, otur. Hayattan geldiniz. Çalattan. Ne oldu? Şu sol kulağım orada da çarşaf getirdi. Sonunda orada. Hazır qanday? Ha? Hazır qanday? Ha, жақсы. Soğuk kaldı жақсы. Uğata? Жақсы. Точно? Жақсы, жақсы. Siz birinci yol kettasizmi? Birinci yolu. Ha, yaxshi. Daha ikkinchi yol ketasiz. Sizga nima bo'ldi? О, баш ооруп атат. Баш ооруп атат мына. Ооруп атат мына. Atınız kim? Бек. Bek. Hazır qanday? Ооруп жакшы. Yaxshi bo'lib qoldi? Yaxshi. Yaxshi, o'zingiz yaxshi aytasizmi? Жакшы азыр. Ya oğlum ne oltasın? Yekçek oldu hocam, darlı otmayın. Emniyete vurma da sonra. Ya vurma.